Ćao svima, danas da vam pokažem kako da skinete i instalirate Counter-Strike Global Offensive. Odite na KCast Torrent i kucajte Global Offensive. I prvi koji vam se otvori skinite ga. Ja sam ga već skinuo pa nećete ga skidati. Kad ste ga skinuli, odite u njegov folder i treba će vam program Demon Tools Ultra ili bilo koji drugi. I otvorite ga pomoću tog programa. Sad kao što vidite ubacilo nam je novi disk. Otvorimo ga, idemo u CSGO license. Sada idemo next, ovo accept, next, izaberemo gdje ćemo, next i idemo ovo drugo izaberemo, nije full instalacija nego ovo drugo. Pošto ako prvo instalirate neće vam igrica htjeti da radi. Izaberite ovo drugo i next. Next i next. Instalirate. I sada ovo će da traje 15 minuta, a ja ću video da ubrzam. Kao što vidimo, instalacija je kraj. Sada ovo dvoje isključimo i idemo finish. Sada odemo u folder gdje smo instalirali Counter-Strike Global Offensive. I odemo na ovaj rev što piše. I umjesto ovoga ruski promijenite u engleski. I spremite. I odite na ovaj CSGO launcher. Pritisnite desni klik i svojstva i kompatibilnost. Sada ovdje naredite koji je u vas Windows. U mene je Windows 7 i stavite na koji je vaš. Idete primijeni i u redu. Izađete i idete u kanjicu. Sada idemo play CSGO i sačekamo da se ova linija ispuni 2 puta. Sada stisnemo run CSGO.